2018 2019 ngodzibvisa muzika wanu wo vona uba out nga nḓila ine vhathu if na release something vha ḓo ni funa zwino kana it was for you or let me introduce myself with more songs? But that timing ndi nga tori ndo vha ndi tshi kha ḓi u to ita uri vhathu vha ndiscover uri una muthu no pfi una RINE. Yeah. Nda ndi si muthu ane nda nga ri nda na dzi supporters dzine nda nga ndi khou dzi bvisela music, because sometimes you need to release more music also to gain followers. So until ndi tshi release because the latest EP and I bvisa ndi tshi khou zwi ḓivha zwa I still need more followers, ndi he nda thoma u feature Mizo Phyll kha Venda Wave. Yeah, heyo ri khou tou ḓa khayo straight. Yeah, ri ḓa khayo zwavhuḓi heyo vhathu vhanzhi ndo vha vhona vha khou nyanga u tou ḓivhesesa nga maanḓa uri hey because that song arali khou amba in terms of u duma na una RINE uri una RINE vhathu vhanzhi vha mu ḓivhe. Venda Wave yo play a part khulwane nga maanḓa. That's when people started having questions uri muna ndi wa guy, muna ndi wa guy, muna hey Mizo kani u khou imba na vhathu vha Nigeria. Uri Venda Wave ive hone zwavhuḓi vhuḓi olu luimbo lo ḓisa hani? Ndi tshi nga to zwi ṱalutshedza uri vhathu vha zwi pfhesese uri ho itea mini. Ndi tshi thoma u shuma na Mizo ro shumesa project nnzhi before Venda Wave dza vha dzi sa khou sounda the way ine Mizo a khou ṱoḓa ngayo. Okay. So nga hetsho tshifhinga ndo wana luimbo lu nda lu record lu no pfi Love for Money. It was more of dance hall and Afrobeat, but lo luimbo lwa old. It was my first Afro song that I recorded. Mara ndi kha ḓivha muthu ane nda khou ḓi imbela hip hop and R&B. So nda shuma the project nda sendela Mizo dza different. Do try hip hop. Yeah. Up for I know in nga stand. Then nda humela kha catalog ya Mizo nda okay Mizo ni muthu wa African. Yeah. Uimba like bozonaka hani zezi. But it's kind of African. Kamusi anga ṱoḓa zwithu so. So nda modiri era ndi lingedza u ita Afrobeat because by that time ya tshi khou thoma u trenda bo bena bo vha tshi khou trenda. Yeah. Nda for this sound, this the new sound, this the new wave. So ela zwithu zwa nthusa badi kha uri ndi kone u pfesesa zori nṋe ndi nga zwi ndi khou tea u imba music wa hani. Ndi nga tori Mizo played a big role kha uri nṋe ndi discover sound ine ndi khou tea u shuma. So the time you record Venda Wave, do record within 3 hours because then got your drop by pinga machoro on and don't know who's about to read the feature na Mizo Phyll. So na Mizo na amodim fese side amodit ori I record a verse ya ngo got the same day. Yeah. I'm be selling the vocals. I think on be selling vocals na madekwa 8. Yeah, madekwa na watch be said then I have to upload the EP doc file. Yeah, doc file. Yeah, so just ndavo uri ndi ḓo upload nga matsheloni kana nga tshifhinga as long as EP yo bva nga Saturday. So na nṋe ndi tshi limbo nda ndi sa tou vha interested that much but nda ndi tshi khou zwi ḓivha zwori ndo imba muledza mara I was not thinking uri khamusi vhathu vha nga funesa lone than the genre ye nda vha ndi tshi khou pusha yone because vhathu vhanzhi vho nḓivha nga kha R&B and hip hop. Yeah. 2019 luimbo ri khou rekhodiwa lunoni it was part of the EP and ro duma lini as 2020. Yeah, 2020 after ndi tshi release na mix video. Were you worried uri hey man do feature na Mizo okay zwi olu luimbo ari khou vhuya lwa ita tshithu ari khou vhuya lwa pusha thu vhona lu tshi nga lu do bveledza something or was this song
pushing underground before lu tshi to boom ra mbo ḓi vha ri khou boma. Yeah, ndi nga zwi vhea ngo ralo ngauri Mizo Phyll by that time muthu ane vhathu vhanzhi vha mufuna, and reason yo vha yori na musi vhathu vha tshiri vha khou thetshelesa kha luimbo vho vha vha khou nyanga u pfha Mizo not una RINE. So zwa ita uri holuya luimbo Yeah. lu trend, and ngori lwo vha luimbo lwavhuḓi vhathu vha pfesesa uri ya hoyu muthannga u khou ḓa nga dziṅwe dzine dzi different, because na accent ya hone yo vha different. Na nṋe ndo ḓi mangala uri ho itea mini, because I prayed a lot that day ndi tshi recorder. That's when I feel uri mudzimu wo ndzumbulela ngori now it's time for you to go viral. You need to go by this way. That's why ro tenda uri holuya luimbo lu vhe lu nga heiḽa nḓila. Was it something like you in the studio already ni khou amba uri EP ya khou tea u bva? Can you now say uri you work better under pressure, kana ati ḓivhi zwo dziṅwe dzi nyimbo dzaṋu no dzi recorder under pressure na, kana at some point you feel like na dzi pusha you can do more? I can do anything. Yeah. Listen, under pressure or free, but zwine nda nga amba uri ndi nga story ndo vha ndi under pressure. It was more of me depending on God. Yeah. Uri now like the time is up, then like there's no way uri ndi khou tea u litsha, then zwo ngudisa uri ndi thembe kha mudzimu u fhirisa. So zwi amba zwori from that time ndo kona u ḓivha zwori every time when I get to the studio I have to pray. Naho ndi sa kona u rabela nga maipfi mara nga mbilu uri murena zwine nda khou imba kha zwi vha zwine zwa fhaṱutshedza vhathetshelesi. So ndi nda kona u discovera hone uri every hit song ine nda vha ndi tshi khou i release i tea u vha i nga heyo nḓila, naho ndi tshi zwi ḓivha uri dzi foso ndi nnzhi dzine dza nga ḓa u zama u thivha because every time ni tshi release luimbo lune lwa vhona uri lu khou ḓo shandukisa vhathu vhanzhi, hu ya vha na dzi block, stumbling block, because u vha hu na hezwo zwithu zwine khamusi ndi nga zwi amba kha vhatevheli vhanzhi vhane a vha pfesesi zwa spiritual music. U spiritual nga nḓila ine ndi nga pfha ungari u na RINE ḓo khou tou underratiwa, kana zwiṅwe mafhungo ndi a uri hu vha hu na dzi force spiritually. It's not uri ri vha ri tshi khou leka marketing ri khou wana vhathu vhane vha khou ḓi share music u fana na musi vho sheriwa music ya vhathu vhane they are just singing mara vha trenda, na wana uri luimbo ndi lwavhuḓi, because the thing ndi uri ni ḓo wana uri na ini khou zwithu luimbo ndi lwavhuḓi ho tea lwo vha lu tshi khou wana vho 100 million streams. Na ḓivhusa uri what's happening. Mafhungo a vhona uri spiritually ri vha ri tshi khandwa before luimbo lu tshi bva, ri vha ri tshi khou lwa uri luimbo lu ḓi wane lu tshi khou ya national. Yeah. TV ni radio, almost all the stations, music video ro ibona yo ita wonders. Was it part of your plan, or it was something that, like you're saying now, mudzimu aranya ngovula dzindela u ḓo dzi vula nga tshifhinga tshawe? How was the feeling when you saw how people are receiving this song? Because this song is kind of like a game changer. Kha dzi TV dzi khou tambiwa dzi bookings I'm sure dzi vha dzi khou ḓa zwino ngori now una RINE khoyu, Venda wave is popping. How was the feeling of you getting all the attention, or the attention in your said in the moon? And then always like to zwanga zwi tshi tshimbila kana sa tshimbili. Ndi tenda uri mudzimu vha vho dzhenelela and vha vho lavhelesa. So to believe kha uri zwithu zwa khou itea nga lucky, ndi tenda uri when it's time zwithu zwi ḓo konadzea, because na nṋe nda ndi songo plan uri
khamusi luya luimbo lunga ya viral in that way, yeah hune nda kombetshedzea no shooter music video honouḽa muthihi kha EP yoṱhe. yeah So hezwiḽa zwithu ndi tshi zwi sedza hune ndavha hone ndi a tenda uri ho vha hu puḽani ya mudzimu uri ndi swike hune ndavha hone uri ndi kone u wana connection ine zwa zwino ndavha nayo, ine khamusi ndi tshi nga kona u releaser music ndi kone u swikelela hone, because right now ndi na vhathu vhanzhi vhane ndo no connecta navho nga kha ulu luimbo. Ndo no shandukisa vhathu vho vhalaho nyana navho vha si tuvha vhanzhi, mara ndi pfha uri ndi something nga kha luimbo. Zwindu zwine zwa nyita uri ndi dzule ndi tshi khou shuma, ndi sa give up, because ndo zwi vhona uri na vhathu vhanzhi vhane vha kha ḓi struggle, and ndi nṋe sa artist ndi tea u dzulela u vha ndi tshi khou humbulela vhathu vhane vha 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 tshi khou ṱoḓa thuso kha nṋe.